Tupate kata. Ningeomba mtusaidie au mtoe pesa katika sehemu ile mnatoanga, mtuletee gloves au hizi mask ya mdomo, tujaribu kupatia watu kwa town, at least watu waanze kujua ya kwamba watu wanatumia hizo vitu. Tunategemea malori ambazo zinaingia town. Tukikosa kufanya kazi ya lori tutakula wapi? Mimi tunataka kuambia serikali ni kwamba waache kuambia watu wafunge kazi, lakini mikono tunaosha na tunanawa kama kawaida. Vile serikali ilitoa sheria hiyo, sisi tunafuata. Ugonjwa hakuna mwenye aogopi ugonjwa. Pili, kazi kwanza iendelee. Ya pili, chakula ndio mtu ashibe kila pahali yake. Atosheke.